večer, dragi gledalci, dobrodošli u Dnevnik VSD-a. Danas pričamo o velikoj krizi radnika u fabrici Čaba Lala, jer radnici plate nisu primili čak 4 mjeseca. Sa nama u studiju je direktor fabrike Čaba Lala. Dobro večer. Dobro večer. Mnogi zaposleni se pitaju kada će biti plata. Plata nema, mora biti fitness, a plata nema. A koliko će ljudi čekati na te plate? Mogu čekat 5 dana, mogu čekat 10 dana, 10 godina, a plata nema. I hvala direktoru fabrike Čaba Lala što je se odazvao na naš poziv. I to bi bilo to u Dnevniku VSD-a. Lajkujte nas na Facebooku, pratite nas na Twitteru, subscribeujte se na naš kanal, ako vam je se video svideo, bacite neki dole komentar, like i hvala. Vidimo se u sljedećem klipu.